Pozdrav svima, ja sam Petar, a ovo je 38. epizoda podcasta Dan za podcast. Evo, vraćamo se nakon korone u igru, napokon fizička epizoda, iskreno nedostajalo mi je, nemojte zamjeriti ako bude nekakvih grešaka, treba malo vremena da se vratim u formu. Evo, sa mnom je kolega Sandro, on će nam se ukratko predstaviti, ali prije nego što se Sandro predstavi, ja bih samo želio reći da Dan za podcast, znači možete i slušati na Apple i Google podcasting platformama, znači na vašim Android i Apple uređajima, a svi vi koji nas slušate možete nas gledati putem YouTube-a, znači samo ukucate Dan za podcast Petar Bogdan i otvorit će vam se moj podcast. Eto, toliko od mene za sada. Sa mnom je znači kolega Sandro, ja bih zamolio Sandra da se ukratko predstavi. Ja ću sa Sandrom danas razgovarati o stresu u doba korone, ali i ekonomske neizvjesnosti. Lijepi pozdrav svima, moje ime je Sandro Kraljević, po zanimanju sam psiholog, te sam vlasnik i direktor tvrtke MindLab iz Zagreba. Ono čime se bavim prvenstveno jest primijenjena poslovna psihologija, međutim kako ljudima kažem, obično me čudno pogledaju jer nisu baš točno upućeni što je to primijenjena poslovna psihologija. Klijenti s kojima surađujem najčešće su organizacije, naravno radim i sa fizičkim osobama, međutim sa organizacijama najčešće radim 3 vrste usluga za koje me oni angažiraju. Prva vrsta usluga su neke različite vrste psiholoških procjena. Najčešće me angažiraju kada primjerice tvrtke zapošljavaju, potrebni su im novi djelatnici za njihovu kompaniju i možda se ne mogu odlučiti između nekoliko jednako dobrih kandidata, pa je potrebna neka vrsta psihološke procjene ili jednostavno ih zanima kako bi se neka određena osoba uklopila u njihov tim. Da li imamo taj takozvani cultural fit, odnosno da li bi se neka vanjska osoba dobro uklopila kod njih. Druga vrsta usluge koje radim su različite vrste edukacija. Ja obično u šali kažem kad mi ljudi pitaju ok, šta to jedan psiholog predaje, odnosno koje su teme koje pokrivaš. Volim u šali reći da su to sve one teme koje nas nisu učili u školi, a realno bilo bi možda bolje da jesu. Tako da učili su nas matematiku, fiziku, kemiju, povijest i zemljopis, ali nitko nas nije učio kako upravljati vlastitim emocijama, kako se zauzeti za sebe, kako jasno i asertivno komunicirati, kako voditi ljude, kako nekoga uvjeriti u nešto, kako ispregovarati za svoju firmu dobar poslovni deal, kako prodati nekome nešto, tako da cijelo to područje tih takozvanih mekih vještina, odnosno soft skillova. I treća vrsta usluge koju radim, s obzirom da sam psiholog, to je naravno i puno individualnog rada, odnosno rada 1 na 1. Radim što sa zaposlenicima u kompanijama, što naravno sa fizičkim osobama, tako da zaista mi se javljaju ljudi sa različitim spektrom životnih izazova i općenito psiholoških poteškoća. Evo sad kako je cijela ova situacija sa koronom se desila, rekao bi da zapravo puno veći interes za nekakve psihološke intervencije, odnosno psihološka savjetovanja. Ljudi su trenutno jako anksiozni, napeti su, u stresu su, teško hendlaju cijelu ovu situaciju sa neizvjesnošću. Nekima je možda i egzistencija ugrožena, tako da zapravo ja nekako imam osjećaj kao psiholog da moja struka i znanje iz područja psihologije nekako kao da sad polako počinje dobivati na važnosti, što je meni osobno kao psihologu jako, jako drago. A daj da te pitam odmah, čekaj, ako idemo psihijatru, znači da smo zakasnili s nečim ili... Ne bih rekao da smo ikad zakasnili. Gdje psiholog počinje, odnosno završava, a gdje psihijatar? Znaš, ja ne znam o tome ništa, pa daj mi malo... To je zapravo odlično pitanje. Ajmo odmah napraviti razliku između psihologa i psihijatara. Psihijatar je doktor, on je završio medicinu, završio je studij medicine i nakon toga je upisao specijalizaciju iz psihijatrije. I glavna razlika, odnosno što psihijatar može, a psiholog ne može, psihijatar pripisuje lijekove. Aha. S druge strane, psiholog nije doktor, on nije završio medicinu, on je završio studij psihologije i ono što psiholog može i smije jest davati različite psihologijske testove i raditi psihološku procjenu na temelju testova. I često, pogotovo unutar bolničkog sustava, sklop psihijatara i psihologa je zajednički, odnosno kad dođete odnosno kad se javite po pomoć, obično idete prvo kod psihijatra na inicijalni pregled, nakon toga idete kod psihologa na nekako psihološko testiranje. Međutim, ja bih rekao, bar ovako generalno govoreći između psihologa i psihijatara, pristup ljudskim problemima je malčice drugačiji. Psihijatar
je tu da napravi dijagnostiku. Psiholog ne smije raditi dijagnostiku, koliko god je možda kvalificiran za to, i psihijatar da nekakvu terapiju u smislu medikamenata, odnosno lijekova. Psiholog možda više ide iz područja nekakvog terapijskog, odnosno ajmo vidjeti kako možemo kroz terapiju ili nekakve individualne razgovore ili nekakve tehnike tebe učiniti boljim, odnosno pomoći ti da riješiš se tih svojih neugodnih emocija ili izazova koje imaš. Super, hvala ti na ovom razjašnjenju. Dotakao si se ekonomije, korone i svog ovog cirkusa, ne znam kako da to drugčije nazovem, kojom smo se nažalost svi našli. Pa evo, razmišljam, znaš koje je tvoje viđenje u stvari, što dalje, znaš, kako se nositi sa svim ovim, kako umanjiti taj stres kada je u pitanju ekonomska neizvjesnost. U stvari, možda bi se vratio na samo polazište. Gdje smo mi to pogriješili kad je krenula korona, da smo došli do sada nekakvih stanja u kojima se nalazimo, jeli? Daj malo pojasni mi. Super, ovo pitanje, gdje smo mi to pogriješili? Nažalost, odgovor je nismo pogriješili nigdje. Što se zapravo desilo s ovom koronom? Situacija takva kakva je i ta korona se jako brzo proširila po čitavom svijetu. I sad, na stranu sve teorije zavjere, ko je pustio taj virus, šta se konkretno dogodilo. Međutim, mi ljudi imamo potrebu uvijek nešto znati, odnosno uvijek imamo potrebu imati neke informacije i konkretno s ovom koronom, kao sve se nekako desilo preko noći. Ta pandemija se desila doslovno, dakle, kafići su se zatvorili, frizeraji su se zatvorili, firme su se zatvorile, a kao krivac je tu negdje među nama, nevidljiv je, ne vidimo ga, zarazit ćemo se i realno ne možemo uprijeti prstom u nekoga reći, stari moj, ti si kriv zbog toga što se ovo sve desilo. I to je ono što nas izjeda. Bilo bi puno lakše kad bi mogli reći osoba XY je odgovorna za koronu, idemo sad drvljem i kamenjem na nju. Trump je našao krivca, jel? Neću ulaziti u politiku danas, ali generalno govoreći, bilo bi puno lakše nama kad bismo imali nekoga kojeg, ajmo reći pod navodnike, odgovoran za to šta se sve desilo. Ovo nekako zadesilo nas je totalno iznenada i mi nismo mogli ni u ludilu stanja da će se ovako nešto desiti, pogotovo da će situacija eskalirati u ovako kratkom roku, tako da ovo je jedna vrlo nesvakidašnja situacija, vrlo neizvjesna situacija i vrlo stresna situacija. I zapravo ću se sad nadovezati na ono što si me pitao, to pitanje neizvjesnosti. Neizvjesnost kao stanje, psihološki gledano, je jako teško hendlat. Sad, zbog čega? Mislim, mi ljudi, odnosno sad ću generalizirati, živimo naše živote nekakav, ajmo reći, više manje planiran, sustavan, metodičan način, volimo znati šta će nam se dešavati u današnjem danu, šta će nam se dešavati sutra, preksutra, koji su nam privatni planovi, koji su nam profesionalni planovi, gdje se vidimo do kraja ove godine, što ćemo konkretno raditi i slično. I jednostavno, to nam uljeva neku vrstu sigurnosti. I sad ova korona je uzela jednu veliku gumicu za brisanje i sve te naše planove je izbrisala. I mi smo zapravo izgubili jedno težište, izgubili smo jedan balans koji je nama uljevao jedan osjećaj sigurnosti, a ta sigurnost nam je onda uljevala jedan osjećaj mira. I sad je to nestalo preko noći i mi smo odjednom nemirni i usplahirani. I što najgore svega, ni ne znamo što će biti. Dakle, mi realno ne znamo što će biti kroz mjesec dana, kamoli kroz pola godine, kamoli kroz godinu dana. Ne znamo ni neki najveći stručnjaci, epidemiolozi i ekonomski analitičari, a kamoli mi obični ljudi. Tako da to jedno stanje neizvjesnosti je strašno nelagodno za biti u njemu i preživjeti ga, a onda s druge strane ni ne znaš kad će završiti i to zapravo još doljeva dodatno ulje na vatru. Jasno. Dobro. Ali, čuj, slažem se s tobom, ali onda kako se ta neizvjesnost povećava po nekakvom tvom mišljenju, u stvari? Je to čitanje možda ovih svakodnevnih vijesti, sve propada, sve ide k vragu, svijet se ruši i tako dalje. Definitivno mediji imaju jedan određeni faktor u razvijanju cijele te neizvjesnosti. Međutim, koja je pozadina u toj neizvjesnosti, odnosno u tom negativnom načinu razmišljanja? Evo, sam si spomenuo, sve će propast, ništa više neće biti kao prije, firme će propast, ja neću imati novaca, umreću od glade i slično. Znači imamo kredit, ljudi imaju kredite za stanove, za auta, kredite na firmama. Morat ću dati otkaz zaposlenicima, morat ću staviti ključ u bravu. 10 godina sam dizao firmu na noge i sad odjednom će sve propast.
Ajmo malo se pozabaviti sa sadržajem tih misli. Dakle, te misli su ništa drugo nego generalizirajuće misli. Dakle, mi smo, kad radimo generalizaciju, odnosno takozvano poopćavanje, mi realno na temelju jedne stvari, odnosno jednog događaja zaključimo kao da je to onako generalna slika u svijetu. Da, tipa, ništa više neće biti kao prije. Sve je krivo, sve je katastrofa, sve će propast. Ok, ajmo malo stati na loptu. Je li zaista moguće da će apsolutno sve poći po zlu, da će apsolutno sve biti krivo? I taj generalizirajući način razmišljanja najčešće je negativan. Mi ljudi, jednostavno, evolucijski smo tako predodređeni da kad imamo taj generalizirajući način razmišljanja, najčešće je on negativan. I ono što je zanimljiva činjenica je da je generalizirajući način razmišljanja jedan od glavnih faktora zbog čega nastaju i održavaju se određeni psihički poremećaj kod ljudi, prvenstveno anksiozni poremećaj, napadaje panike i depresivni poremećaj. Dakle, osoba koja, primjerice, da ću primjer iz kliničke prakse, ima depresiju, ona, naravno da se depresija može izliječiti, ona je ponekad jako teška bolest, međutim taj njen generalizirajući način razmišljanja u smislu ja ništa ne vrijedim, ja nisam dobar ni u čemu, nitko me ne voli, ja nisam vrijedan ljudske pažnje, nisam vrijedan ljubavi, samo zapravo održava meni i dalje taj poremećaj i zapravo onda imamo situacije da ljudi nekad imaju depresiju i godinama. Tu je onda ta opasnost tog katastrofiziranja, odnosno katastrofičnog načina gledanja na svijet. Super. A daj mi reci, dotaknuli smo se malo medija, da bude malo konkretniji, što ti misliš o konzumaciji medija? Dosta ljudi ima praksu gledati sve dnevnike, sa Vilijem broje zaražene iz dana u dan. Mislim, to je bilo odvratno, mislim da se razumijemo. Našao sam se u jednoj situaciji, općenito da iz svog aspekta kažem, ja od 2011. ne konzumiram baš medije, za svoje dobro, jer jednostavno ne odgovara mi. Pogledam poslovni HR, lider, i to je to čisto da sam upućen u poslovne nekakve tokove naše države. Ali kad je krenula korona, to mi je bila nova situacija i zanimalo me, što se to događa. I onda sam se uhvatio da tjedan dana zaredom gledam sve ove vijesti. Bile u 9-10 je bio taj izvještaj, pa u 2, pa ne znam. Kad god su bili, sve si gledao. Sve sam gledao, da. A u stvari ništa nije bilo, samo mi je to u glavi stvaralo sve veću psihologiju. Mediji definitivno imaju veliki utjecaj na to kako ćemo se mi osjećati i to se baš sad vidjelo u ovo doba korone, znači u zadnje 3 mjeseca, koliko zapravo mediji mogu realno još dodatno pogoršati naše psihološko stanje. Šta se dešava? Mi se svi okrećemo medijima i društvenim mrežama da dobijemo odgovor na to pitanje koje nemamo, kao tko je krivac, kako nam je budućnost. Dakle, imamo potrebu znati, jer jednostavno to nam je impregnirano u naš DNK, imamo potrebu znati što će se dešavati, a mediji su nam se tu stvorili kao besplatni izvor informacija, kao nešto što nam je vrlo brzo i vrlo lako dostupno i nas zapravo iz te potrebe da saznamo odgovore na pitanja na koje možda trenutno nemamo odgovor, mi se okrećemo različitim portalima, društvenim mrežama i sl. A s druge strane, mediji znaju kako se radi posao, stavljaju te napumpane senzacionalističke naslove, clickbaitove i slično. I zapravo, kad mi dnevno konzumiramo toliko puno sadržaja medijskog i kad vidimo toliko puno različitih članaka sa različitim izjavama kao što su više ništa neće biti kao prije, ajme meni šta se dešava u Italiji, prijeti nam to i to, realno svaki put kad mi na našem mobitelu vidimo taj naslov negativni, to nama uzrokuje jednu užasno veliku razinu stresa, užasno neugodne emocije. Mi možda i ne moramo biti svjesni da smo mi trenutno pod stresom, ali podsvjesno nas to zareže jako, jako duboko. I sad zamislite da stalno, kao što si ti rekao, gledaš vijesti. Ja sam isto pao pod utjecaj svega toga, pa sam po prvi put u životu počeo gledati dnevnik i jutarnji i večernji i podnevni i večernje vijesti, a onda još u zadnje vrijeme i listaš po tim društvenim mrežama, pa malo su ti nekakvi portali. I zapravo shvatiš da ti konzumacija medija više šteti nego što ti koristi. Tako da, evo, i našim gledateljima i slušateljima jedan konkretan savjet, ograničite konzumaciju medija na jednom tjedno. Ja sam, na primjer, u svojoj vlastitoj majici rekao, molim te, nemoj mi forwardat na WhatsAppu više nikakve linkove, ja ti to neću otvariti, ja ti to neću čitati. Ja ne mogu utjecati na to hoće li pandemija završiti ili neće, ali mogu utjecati na to kako ću se osjećati. I želim se osjećati ok, a osjećat ću se ok tako da ne konzumiram te medije. Tako da molim te, pomozi mi da se osjećam dobro i nemoj mi to više slati. Dobra taktika. Ja isto ne čitam te stvari više. Uhvatilo me to nekih 7 dana, sam rekao daj stani, ovo nema jednostavno smisla. M su ponavljajuće, M nema nikakvih novih informacija i samo ti radi dram u glavi. Ali se u Zagrebu dogodila jedna stvar, naravno uz koronu,
a to je bio potres. Ja ću ti ispričati svoje iskustvo. Znači, oko 6 sati je bio potres. Znači, budiš se, misliš da je grmljavina, ljulja se krevet. Nažalost, je prvi put da je negativna konotacija kad pričamo o ljuljanju kreveta. I što je ono najgore, korona prva ti je misao u glavi, korona, fucking trese se zgrada, smak svijeta je tu, sve propad, i što bi se događa kasnije, pa sigurno, evo, sam preko mjesec dana, ja i puno drugih ljudi koje znam, smo sanjali potres. Ja bi se probudio u 2, 3, 4, 5, misleći da je potres, svaki šum, zvuk, blagi PTSD. I znam, uzimam aplikaciju na mobitelu i gledam, jer je bio potres u Zagrebu, opet gledam Twitter, znaš, i jednostavno ljudi su, vjerujem, i od tog dijela malo... Ne bih rekao malo, ja bih rekao itekako puno. Potres je jedno vrlo traumatsko iskustvo, barem ovaj koji smo mi ovdje iskusili. Ne živimo sad na seizmološki tako aktivnom području, tako da nas trese jednom tjedno, pa da smo se mi navikli na taj osjećaj, tako da većina ljudi nikad se nije našla u situaciji da je proživjela podrhtavanje tla u tolikom intenzitetu. Dakle, to je prvi faktor. Drugi faktor, desilo se u gluho doba noći. Većina ljudi je spavala tada, nedjelja 6:20 ujutro. Dakle, prenulo te iz sna i općenito kad te nešto prene iz sna, nije jednostavno, odnosno nije isto kao kad te netko prepadne, a budan si. Dakle, to je definitivno još jedna stvar. I treća, ne znam šta se događa. Ja sam pričao sa dosta svojih prijatelja i poznanika. Oni su mislili, isto kao što si ti, prvo su mislili da je grmljavina, pa su mislili da ne znam, da će se zgrada urušiti, da je smak svijeta, i onda su tek skužili kao čovječe, ovo bi mogao biti potres. I sve se to nalijepilo u tih 10 sekundi kojim ja vjerujem da se možda nekima činilo kao 10 sati da je prošlo, možda i tebi naravno, jedno vrlo, vrlo traumatično iskustvo i ja sam osobno imao prilike raditi psihološke intervencije sa ljudima koji se nisu mogli vratiti u svoje kuće i stanove nakon tog potresa. I ovo što si rekao, PTSD, da, definitivno se može desiti da netko dobije blagi oblik posttraumatskog stresnog poremećaja, jer potres jest trauma, odnosno mi smo se brinuli za vlastiti život, mi smo mislili čovječe, poginut ćemo, urušit će nam se zgrada, više nas neće biti. I kako je zapravo fascinantno, misliš da si bog i batina, misliš da, ne znam, imaš jako dobru karijeru, odnose lijevo-desno i shvatiš da 10 sekundi možda te nema. Tako da, ovo su odlične nekakve životne situacije koje nas nauče nekim lekcijama. Međutim, da se vratim na psihološke posljedice potresa, anksioznosti, te neizvjesnosti, općenito stres, ne mogu se više vratiti u stan, ne mogu spavat, moram piti normabele, tablete za smirenje, moram spavat sa upaljenim svjetlom, sa televizijom. Ako ste se možda i vi susreli s nekim od tih posljedica, vjerujte, s vama je sasvim sve u redu. To su normalne posljedice koje su sasvim i očekivane. Dakle, naše tijelo je reagiralo na taj vrlo intenzivan i vrlo traumatski doživljaj, tako da rekao bi da nije to nešto čega se treba sramiti, dakle to je sasvim normalno da se desilo i naravno zapravo i ovim putem apeliram na to da ako neki od vas, gledatelja i slušatelja, imate potrebu za pričanjem, odnosno za raščišćavanjem tih nekih vaših izazovnih situacija po pitanju potresa, slobodno potražite pomoć, zaista nije nikakva sramota. Da, super, evo, hvala ti svakako na tome, jer znam da ima sigurno ljudi koji su u problemima zbog toga, znaš, neko je emocionalno stabilniji, neko je jači, neko je slabiji, ali potreslo nas je sve, svačaš. I nas sa 100 kila i nekoga sa 60, šalim se. I nas psihologe potreslo. Da, i vas psihologe, da, tako da jednostavno to je baš bilo jedno šokantno iskustvo. I znaš što je najgore, nakupilo se, znaš, baš nas je potrefilo više tih situacija, ali dobro, evo, ja vjerujem da nećemo to doživjeti idućih 140 godina, nadam se. Kamo sreće. Da. Dobro. Pričali smo o medijima, pričali smo o potresu, koroni i svemu. Daj ti meni reci, ti si napisao u jednom članku da možemo odlučiti kada ćemo se brinuti, kada ćemo brinuti u danu. Mm-hmm. Što to znači? Ne razumijem. To je jedna jako korisna i primjenjiva tehnika općenito kada pričamo o upravljanju stresom, upravljanju anksioznošću, upravljanju tom nekakvom neizvjesnošću. Brige su svakodnevni dio našeg života i nema osobe koja se ne brine. Samo što neke te brige odu onako malo
u pretjerano velikoj količini pa postanu, neću reći patološke, ali postanu toliko velike do razine da nas zaista smetaju. A sad ovo razdoblje vezano za koronu i neizvjesnost i ekonomiju i gospodarstvo i potencijalnu krizu koja dolazi, jako puno može uzrokovati briga kod svakodnevnog čovjeka i te brige, one dokazano jesu štetne. Dakle, mi stalno kada žvačimo te neugodne misli, ajme meni šta će sad biti, brinem se oko ovoga, šta ako se desi ovo, šta ako se desi ono, jako imaju loše posljedice na naše psihološko blagostanje, odnosno na našu kvalitetu života. I ta tehnika koja se inače zove vrijeme za brigu je tehnika iz područja kognitivno-behavioralne terapije i meni se osobno, a i brojnim mojim drugim kolegama se pokazala dosta korisna u radu sa anksioznim ljudima, odnosno s ljudima kojima se brinu. Evo o čemu se radi. Dakle, ajmo reći da se brinete puno u svom životu i realno smeta vas što se toliko brinete i hoćete smanjiti intenzitet briga. Brige, nažalost, ne možemo izbrisati 100%, uvijek ćemo se brinuti malo i probajte odrediti u danu jedno određeno vrijeme kad ćete se brinuti. Tipa sat vremena ili možda čak idealno pola sata. Ajmo reći, brinem se između 6 i 7 na večer i to je moje vrijeme za brigu. Kako? Sad ću ti objasniti čemu se radi. Znači, između 6 i 7 se smijem brinuti, međutim, u ostatku dana briga mi je strogo zabranjena. I ako, tipa, ne znam, ujutro ili kasno na večer ili popodne, kad nije moje vrijeme za brigu, ako mi glavom prođe misao, ajme meni šta ako, ne, stop, nije sad vrijeme za brigu, ja ću se sad zapisati tu misao i kad dođe 6 popodne, kad dođe vrijeme za brigu, onda ću se pozabaviti sa tom mišlju. Sad mi nije dozvoljeno brinut se. Brinem se tek u 6 popodne. I šta se onda dešava? Dakle, zapišemo na papir, mentalno otpustimo, kao posvetit ćemo se tome u 6 popodne. Kad dođe 6 popodne, vrlo velika vjerojatnost da se ta briga već više ili manje riješila. Ili smo zaboravili na nju, ili se nešto desilo da ona više nije relevantna. I zapravo uz pomoć toga vidimo da se najčešće brinemo oko stvari koje su nevažne, odnosno oko stvari za koje je malo vjerojatno da će se desiti. Ako nas briga tipa pogodi kasno na večer prije nego što idemo spavat, ako nam je vrijeme za brigu tek sutra dan u 6 popodne, ista stvar funkcionira. Uzmi komad papira, zapiši, sutra ću se, kad dođe vrijeme za brigu, sutra ću se pozabaviti time. Sad je vrijeme za spavanje. Do sutra u 6 popodne se ništa neće desiti. Može se desiti samo dobro da do sutra u 6 popodne ta briga nestane, a vrlo vjerojatno i hoće. Super tehnika, morat ću primijeniti, nema i druge, odlično. Evo ovako, meditacija. Čitao sam tvoje članke, spomenuo si meditaciju i ja sam meditirao prošle godine uz pomoć aplikacije koja se zove Calm. Odlična aplikacija, ima hrpa, meditacija da ti pomogne, da poboljšaš spavanje, da si poboljšaš, da reduciraš stres. Stvarno ima hrpa programa. I što se dogodilo? Nekako, jednostavno rutina, bilo mi zapisano u kalendaru, pola sata u uredu, meditiram. Međutim, moram u gym, moram se zdravo hraniti, moram čitati, moram učiti, moram, a fuck, ne moram. Ne moram ja ništa. Ne moram ja ništa i sad pustim ja tako tu meditaciju, jeli? Ali evo zadnjih, moram priznati, 10 dana da mi je i cura naravno, daj, vidi meditiraj, pomagalo ti ovo, a ja sam, daj, pa gdje ću još sad i to voditi brigu o tome, kalendar mi je i tako, prebukiran i to, a sam krenuo. Evo, svaki dan u uredu, barem, do 30 minuta, uz pomoć te aplikacije meditira i mogu reći da mi pomaže. Ali ono što meni pomaže, recimo, je neka sportska aktivnost, da se istrčim, iznojim teretana. Sad, mene zanima kako to izvesti u praksi, što je meditacija, zašto bi je ljudi trebali. Ja sad pričam iz svog iskustva, ali vjerujem da ćeš ti to bolje pojasniti. Ja ti mogu dati nekakvu psihološku pozadinu meditacije, ali ću drage volje podijeliti svoje osobno iskustvo sa meditacijom. Meditacija može biti dvosjekli mač. Dakle, ona može biti izrazito korisna u upravljanju stresom, u smirivanju neugodnih emocija, u smirivanju misli i sl. A s druge strane, ponekad može biti kontraproduktivna i to najčešće ako je forsamo. Ako mislimo da bi nam trebala pomoć, ali iz nekog razloga ne možemo se opustiti jer jednostavno ne paše nam. I općenito kad pričamo o upravljanju stresom, o tim nekakvim tehnikama za smirivanje. Tehnike za upravljanje stresom možete zamisliti kao jedan ogroman švedski stol. I na tom švedskom stolu ima svega i svačega. I neće vam se svidjeti svaka od tih tehnika. Neće vam se svidjeti kao na švedskom stolu, neće vam biti ukusan svaki tip hrane.
I tipa danas će vam se svidjeti neka tehnika i bit će vam odlično korisna i stalno ćete je koristiti, međutim sljedeću godinu desit će vam se nešto u životu i vidjet ćete, ok, ta tehnika mi više ne pomaže. Ili pa ću se odlučiti za neku drugu. Ili tipa, ne znam, moj curi ili mom najboljem prijatelju, njemu pomaže meditacija, njemu je to baš bilo super korisno, sad ću ja također meditirati, međutim iz nekog razloga ne funkcionira. Tako da meditacija može imati jako puno pozitivnih posljedica i zaista nas može rješavati stresa, međutim nemojmo je forsati ako ne ide. Šta se konkretno dešava? Kada se forsamo, dakle, meditirati, nekako imamo očekivanje, ok, ne znam, ja ću sada, pustit ću si aplikaciju, ne znam, zapalit ću neke svijeće, zatvorit ću oči, leću i nešto slično, da malo smirim svoje misli. Međutim, iz nekog razloga, kroz tu tehniku meditacije ne uspijevam smiriti svoje misli i onda se zapravo još više živciram, kao, ja bi sad trebao biti miran, a zapravo nisam. I tu onda meditacija može biti kontraproduktivna. Ako osjetimo da tipa, ne znam, taj dan ili u tom nekom životnom periodu nam meditacija ne funkcionira, nema veze. Ajmo otići do švedskog stola i odabrati neku drugu tehniku koja će nam pomoći. Tu imamo, znači, i fizičke aktivnosti, i ne znam, i seksualnih odnosa, odnosno seksualnih aktivnosti, i neke druge tehnike, tipa, ne znam, mindfulness, progresivna mišićna relaksacija, u krajnjoj liniji to vrijeme za brigu. Tako da, taj švedski stol, tehnika za upravljanje stresom je ogroman i samo zato što nekome paše meditacija ili je nama pasalo u nekom periodu u životu, ne znači da će to biti stalno. Evo, iz mog osobnog primjera, ja sam prvo imao strašno velikih predrasuda prema meditaciji, jer kao šta ću ja sad nešto za to. Evo me. Ja, tipično muški. I onda kao, ajde, idem probat. I svidjelo mi se odlično i strašno je važno kod tih tehnika, općenito i kod meditacije i kod ostalih tehnika za upravljanje stresom, jako je važan taj kontinuitet. U krajnjoj liniji kao i kod teretane. Ja mislim da nekakve prve benefite meditacije možete osjetiti, ne znam, nakon 2 do 3 mjeseca, ako ste baš svaki dan barem 10 do 15 minuta posvetili. I često ljudi onda nemaju živaca i nemaju strpljenja, probaju par dana, kažu, jer za ti to ne funkcionira, a zapravo benefit dođe tek nekad kasnije. Da. I šta se meni konkretno desilo? Meni meditacija strašno pomagala sve do jednog perioda kad mi je bio malo stresni period na poslu i vidio sam zapravo da jednostavno ne uspijevam se smiriti. Ja ne uspijevam smiriti svoje misli, ja kao zatvorim oči i nastojim se relaksirati, međutim ja stalno i dalje žvačim misli, a poanta meditacija je da upravo raščistiš svoj um od različitih misli. Ja sam se počeo grist kao zašto se, Sandro, ne opuštaš, trebao bi se opustiti. I samim time se počneš sve više grčiti, zapravo totalni kontraproduktivni efekt. Da, super. A daj mi reci kako odabrati sa tog švedskog stola što mi paše najviše, moram isprobati sve da znam što mi paše. Neću reći da moraš isprobati sve, ali kao i kad dođeš na švedski stol gdje ima hrane, gricni malo. Poigraj se malo s tim tehnikama, onako opušteno, bez ikakve, što se kaže, bez obaveze. Šta ti se u tom trenutku učini zanimljivo? Idemo oprobat. Ok, ne znam, na skali od 1 do 5, 3. Nema veze, sutra ću probati nešto drugo. Ovo mi se uopće ne sviđa. Nema veze, opušteno. Pa ću probati nešto treće. Tako da ne se grčevito držati nekih stvari, nego više onako laganini pristupiti tom švedskom stolu, jednostavno osjetit ćeš iznutra. Kužim, super, dobro, ja sam isto mislio kao moram se uhvati nečega i to sad do kraja i onda se isfrustriraš. Upravo to, kao moram, a poanta meditacije je da se opustim, pa ne moram ja ništa. Super. A dogodila se jedna, evo nakon me, znači nemojte zaboraviti meditirajte. Stvarno je super, evo ja sam isto, nadam se da ću izdržati 2 mjeseca. Javi se nakon 2 mjeseca. Da. Otišao u kafanu, znači, meditirao do 5 ujutro i danas je bolje. Da. Čuj, i kafana je jedna od antistres tehnika. Slažem se, da, tako je. Kad je krenula korona, dogodilo se nešto čudno. Ljudi su u strahu od toga, znači kao ne radimo, nismo više u uredima, sad su počeli više raditi. I ja sam čuo se sa masu ljudi, svi su nešto radili, webinari, sad kreće na webinare, edukaciju ću položiti, trenirati, 300 stvari, znaš i meni se dogodilo stvarno da sam radio više nego što sam radio dok nije bila korona i ta situacija. I svi su donijeli neke odluke, kao da je, novogodišnje odluke, svi su krenuli u nešto, ovi su počeli kuhati, znamo, prijatelje koji su, kruh su počeli peći, mislim, what the fuck. Ili su počeli ući strani jezik. Da, ma svašta se događalo, daj mi reci zašto, što je to? To je jedan jako zanimljiv fenomen koji se desio, a
jako može imati neugodnih posljedica po naše psihičko zdravlje. Znači, desilo se to što se desilo, svi smo bili u izolaciji, nismo mogli van, nismo mogli raditi na normalni način i onda se zapravo desio taj nekakav pritisak, ok, ja sad trenutno ne radim, i automatski, ako ne radim, to znači, ne znam, da životarim, da trošim svoje dane na, ne znam, 100 različitih nevažnih stvari. I kao ja moram vratiti taj osjećaj vrijednosti i osjećaj rada pošto po to. I onda se zapravo to desilo. Osjećaj vrijednosti, ovo je zanimljivo. To me mučilo, što je to bi se događalo? Aha. Znači, koja je bila šema svega toga? Do korone smo svi radili normalno i osjećali smo se vrijednima zbog toga što radimo, na našim smo radnim mjestima, ulažemo trud, ulažemo vrijeme, zarađujemo i sve ostalo. I sad odjednom je to sve stalo, dakle ne radimo više, bar u onom intenzitetu kojem smo radili prije, i odjednom nam je de facto i naš osjećaj vlastite vrijednosti pao. Kao, sad više ne radim, odnosno više ne vrijedim toliko koliko prije, ja sad moram na ovaj ili na onaj način vratiti taj osjećaj vrijednosti. I zbog toga su se javile sve te 101 različita aktivnost, pa webinari, edukacije, pa ne znam, nekakvi kućni videi u smislu kako nešto napraviti, naučite strani jezik, vježbajte, do ljeta skinite, ne znam, 10 kila, sad će biti, ne znam, savršena forma, najbolja forma do sada, kao de facto se slala poruka, ako nećeš iskoristiti ovaj period u koroni da radiš na sebi, ne vrijediš. Odnosno, potratio si 2 ili 3 mjeseca. I de facto poslali smo, odnosno društvo je općenito preko društvenih mreža, interneta, sa tim imperativom moraš iskoristiti, raditi na sebi. Sad smo zatvoreni, ajmo webinari, edukacije, novi strani jezik, naučiti crtat, pisat, šivat. Come on. Dakle, poslalo je jednu poruku kao moraš stalno sad raditi na sebi, jer ako ne radiš, de facto ne vrijediš. I neki ljudi se jednostavno ne mogu nositi sa tim pritiskom. Daj pusti me, čovječe, korona je, nemam pojma kako se zovem, loše sam, depresivan, anksiozan. Možda samo želim, ne znam, leći na kauč i chillat 2 tjedna i ne raditi ništa. Jer je to moj način suočavanja sa stresom. Ne moram ja sad to iskorištavati za rad na sebi i da budem, ne znam, nijak kakav. Jednostavno ne mogu. I onda se zapravo, de facto, vidim svih vas koji ste na različitim webinarima i tečajevima, ne znam nija čega, i onda se ja osjećam loše zbog toga jer sjedim na kauču. A realno to je moj coping mehanizam za cijeli taj stres. I zapravo, onako, totalno, kao iz nekakve dobre namjere se išlo, a de facto su se poručile, ja bih rekao, podsvjesno jako ružne stvari. Dao si mi odgovor sa jednom riječi, to je 2. Osjećaj vrijednost. Tako je. Osjećaj, fucking, to je stvarno ima smisla. Dotakli smo se nekih naših unutarnjih uvjerenja, jer, mislim, realno, svi mi koji radimo, ostvarujemo te neke osjećaje vrijednosti kroz rad, to nam je sad ukinuto. I, ok, ja moram sad nekako vratiti taj osjećaj vrijednosti i onda ga vraćam pošto potom na različite načine kroz sve te aktivnosti. I to je to. Da. I koliko si webinara snimio? Ja, koliko sam ih, održao sam ih jedno... Koliko si slekova napravio, koliko si... Inače, ja sam u teretani 4 puta tjedno, tu sam onako jako aktivan. Da. Međutim, sad kako su teretane bile zatvorene, bio sam primoran raditi doma i evo, proći ću baš svima. Meni osobno iskustvo bilo ni blizu teretani. Dakle, ja bi onako 2 tjedna bilo, je sve super, sad ću vas klekove, trbušnjake, skokove, ne znam nija šta, i na 10 dana onako, nešto ne da mi se ništa, idem jest na politanke. I to je sasvim u redu. Da, znači, često je kao mi ljudi imamo grižnju savjesti, ali jednostavno u tom trenutku ako osjećaš nešto ne moraš to stručavati, zbog nečega moram, i na kraju prošvikaš u glavi. Tako je. Znači, uvijek možeš više webinara oslušati, uvijek možeš više sklekova napraviti, uvijek možeš, ne znam, bolje naučiti crtati, bolje naučiti kuhati, bolje ispeći kolač. Pa nije poanta u tome, pa ovo nije nikakvo natjecanje. Ovo je izrazito vanredna, stresna i štetna situacija, nije nikakvo svjetsko prvenstvo. Da, kad smo se dotakli toga moram, kod ljudi je dosta danas imperativ, znači moram dobro izgledati, moram ići u teretanu, ajmo priča generalno, moram znači pročitati 100 knjiga, u biznisu sam, moram se ustajati u 4:30 jer je netko negdje napisao u članku da se moram ustati u 4:30, jer ću tada biti uspješan, znači ako želiš biti uspješan moraš i na kraju ljudi ne rade po nekakvom svom osjećaju, po nekakvoj svojoj intuiciji, već mrze svoj život. I umjesto da postanu sretni,
postanu nesretni. To je nešto što se zove u psihologiji imperativ sreće. Imperativ sreće. Ako se sjetiš hrvatskog jezika, imperativ je onaj zapovjedni način. Da. Dakle, imperativ je jednako moraš. I to je nešto što sam ja obradio u svojoj knjizi Kako preživjeti u suvremenoj džungli. Baš jedno cijelo poglavlje se bavi tim pritiskom okoline, odnosno imperativom sreće. Aj, ček samo sekund, evo. Poklonio mi je Sandro knjigu pa da pokažu svima. Samo da se ovo... Evo ga, to je ta knjiga. Evo da približimo i kameru. Zoomiraj. Ko pravi bloger, odnosno bloger. Evo. To je to, znači obavezno pročitajte ovu knjigu, ja ću je baš guštom pročitati. Hvala ti još jednom na ovom lijepom pogledu. Nema na čemu. Evo daćemo sad jedan blagi uvod u knjigu, odnosno to poglavlje o imperativu sreće. Ja bih rekao čisto tu puno i društvene mreže i internet imaju utjecaja na to, znači, ne znam, i svi ti influenceri i objave na društvenim mrežama, svi se nekako hvale, moraš biti najbolji, moraš biti najbrži, moraš čitati toliko knjiga, moraš ustajati toliko sati ujutro, moraš napraviti toliko sklekova, toliko trbušnjaka, mora ti kolač ispast savršeno, moraš imati savršenu liniju, ako nemaš savršenu liniju do ljeta, znači da ne vrijediš kao osoba, odnosno da nisi vrijedan i de facto ljude, opću populaciju, stavlja se pod jednu izrazito visoku razinu pritiska. Mislim, ako ćemo pogledati po nekakvoj normalnoj distribuciji statistički, većina nas smo prosječni u nečemu. A s druge strane pogledamo te marketinške aktivnosti, svi kažu moraš biti najbolji. Uh-huh. Mislim, statistički najbolji je 2, 3, 5% ljudi. Većina nas je prosječna u nečemu, dakle ne možemo svi biti najbolji u nečemu, jednostavno nema mjesta. A poručuju se propagandne i marketinške poruke, moraš, brže, bolje, više, jače i slično. Marketing je kriv za sve. I de facto se postavljaju neke letvice, odnosno standardi koji su nedostižni i mi zapravo stalno nastojimo tu letvicu doseći, odnosno stalno nastojimo te nekakav standard dosegnuti, a nešto konstantno lovimo, a nemamo kapaciteta, nemamo fizičkih, fizioloških mogućnosti, vremenskih, novčanih, nemamo sredstava da to dosegnemo i onda zapravo smo nesretni, jer kao tu je nešto ono što moramo dosegnuti, a mi stalno nešto pokušavamo, penjemo se, grebemo i de facto zaboravljamo se posvetiti onome što sad trenutno imamo i realno nismo onda ni sretni s time što imamo. Tako da stalno nekako trčanje, moraš, mislim, realno ne moram ja ništa. Evo. Znam ja po sebi, kupio sam novi auto, ima godinu dana. Sad već gledam što ću kupiti za koju godinu drugo novo, jer mi je već, to je to stalno nekakav lov. I onda je pitanje, da li se u tom nekakvom krugu čovjek može ikad biti sretan. Jer konstantno i na kraju šta prođe ti života, lovio si nešto iduće. Upravo to. I doćiš u neku duboku starost i reflektirat ćeš nazad na svoj život i bit će kako sam provodio većinu svog života? Lovio sam tako neke stvari. Daću ti ja osobni primjer, vezano je za ono što sam bio spomenuo, moram se ustajati ujutro u 4:30 da bi bio uspješan. Mislim, ne moram. Tko to kaže? Ja sam pokušao više puta u životu, ja sam inače ekstremno večernji tip, pokušao sam više puta u životu postati jutarnji tip, jer ajde uspješan si ako se ujutro dižeš i to sve, jednostavno ne ide. I uspjeh je vrlo relativna kategorija, tako da može se biti uspješan i spavati ujutro do 10 ako želiš. Tako da nije samo zato što je netko rekao ustaj u 4:30 i bit ćeš uspješan. Međutim, podsvjesno to onda stvara jako veliku razinu stresa i mi se na kraju dana osjećamo loše zbog toga. Da, super. Baš mi je ovo zanimljiva tema i mislim da je stvar koja nema veze ni sa krizom korone, to je stvar koja je učestala kod nas ljudi. Da, ali ja sam nekako u svom nekakvom danu, ja stvarno imam i obaveza, sam odlučio uživati u ti nekakve trenutke. Kad idem na sastanak nekakav, da odem u nekakav novi restoran, da ih sprobam nešto novo, da uživam u tom trenutku, znači, pa čak i u tom nekakvom radnom vremenu vjerujem da možemo naći nekakve točke, nekakvog uživanja. Srećom u malim stvarima, nije bez razloga. I ideš dan po dan, jer znaš, nakon tog potresa i svega, nikad ne znaš kad je zadnji dan. I od tada iskreno nekako mi je u glavi da treba baš ići dan po dan i uživati u trenutku i to je to. Super, ovo mi je baš zanimljiva tema. Kako nastaviti dalje kad ne znamo što nas čeka sutra? U biznisu si, roditelj si, zaposlenik si. Ajmo malo pričat o više aspekata. Evo, pričamo sad o jednom poduzetniku, ja sam u biznisu, imam ljude, imam nekakvu odgovornost, 10 godina sam uložio u firmu. S druge strane, zaposlenik koji radi kod mene nekog drugog, znaš,
isto svjestan je da dolazi nekakva kriza, ljudi se boje za svoje radna mjesta, roditelji imaju djecu, znaš, ono, želi svom djetetu priuštiti sve najbolje, krov nad glavom, znaš, ono, stan, ne znam, što već, jeli? Daj mi malo pojasni kako pristupiti svakog tog pojedinog aspekta. Roditelj, poduzetnik, zaposlenik. Ja. Ajmo iz ovog poslovnog da počnemo s time. Da, jako se veliki broj poduzetnika, odnosno direktora i vlasnika poduzeća našao u toj situaciji. Ne znam, možda ću morati rezati troškove, možda ću morati otpuštati i to je jako gadno, jako stresna i nesvakidašnja situacija. Ja bih čak rekao da ako ćemo pričati o odnosima sa zaposlenicima, nekako sad će doći na naplatu onaj neki trud koji smo možda ulagali sve ove protekle godine, odnosno ako smo zaista ulagali u to da se brinemo za našu firmu, da se brinemo za svoje zaposlenike, da ih uvažavamo, da pričamo s njima, da zaista nastojimo mi kao nositelji tih poduzeća ostvariti jednu ugodnu klimu, onda zapravo bi ovaj stresni period mogu biti, kako da kažem, malčice lakši. Tako da, ono što bi ja svakako savjetovao, ne znam, i tebi i de facto svim voditeljima koji se sad trenutno nalaze u tom neizvjesnom periodu, iskrena komunikacija broj 1. Dakle, ovo sad nije vrijeme ni za kakva muljanja, ni za kakva zavlačenja. I vi ste, odnosno i ti si kao voditelj čovjek od krvi i mesa, imaš svoje strahove, imaš svoje emocije, imaš svoje brige i otvoreno reći svojim djelatnicima, čujte ekipa, situacija je takva i takva. Ono što možemo napraviti je to i to, ono što sad trenutno ne možemo napraviti je to i to. Ono što smo mi planirali sa firmom je to i to. Što vi konkretno mislite? Kako se to vama čini? Dajte vi sa mnom podijelite neke vaše sumnje, strahove i slično. Tako da ta otvorena i iskrena komunikacija i osjećaj povezanosti međusobne, mislim da bi, kako da kažem, mogao biti jedan od ključnih faktora da ako išta se preživi taj sad period koji nam dolazi, jer realno osoba koja možda nije toliko vremena ulagala u odnose, u izgradnju nekakvog tima i sad kreće se nekakvim rezovima i slično, dugoročno čisto sumnjam kako tako neko poduzeće može opstati. Sad da se nadovežem na onu neizvjesnost, naravno da nitko od nas ne može točno znati šta ga konkretno čeka. I da, neki će možda zaista treba staviti ključ u bravu i neki možda fakat neće više imati novaca za plaće i to je nešto što nisu oni krivi za to. Nisu ti direktori krivi zbog toga što će morati staviti ključ u bravu. I zaposlenici, ako su normalni, ako postoje neki zdravi odnosi u toj kompaniji, oni će jednostavno to razumjeti. Dakle, zadaća direktora je da zaista tu bude otvoren, iskren, direktan, bez ikakvih muljanja i da onako i dalje nastavi graditi odnos sa svojim zaposlenicima i da im iskreno kaže ekipa, situacija je takva i takva. Ja sam trenutno napravio sve što u mojoj moći, odnosno napravili smo to i to. Ja iz svoje kože ne mogu. Ja koronavirus ne mogu izbrisati, ja ekonomsku krizu ne mogu spriječiti, ja recesiju možda ne mogu zaustaviti, ali ću napraviti ono što konkretno mogu. Ne znam, srezat ćemo plaće, srezat ćemo troškove, srezat ćemo 50% asortimana, nešto ćemo preokrenuti, počet ćemo se baviti nekom drugom djelatnošću. Uvijek ima različitih opcija. Često zapravo, ja to vidim i u radu 1 na 1 sa svojim klijentima, često netko misli da se ništa ne može napraviti po pitanju neke životne situacije, međutim, ako malo zaronimo ispod površine, shvatimo da uvijek imamo neki izbor u nekoj situaciji, samo što ga često ovako na prvu ne vidimo. Tako da, a zbog čitave ove situacije sad sa koronom, brige, stresa, anksioznosti, najčešće mislimo da su nam ruke vezane i da onako nam je jedini scenarij ključ u bravu. Tako da, i čak i da je to jedini scenarij, nekakva iskrenost i otvorenost na ljudskoj razini je definitivno nešto s čime ne možemo promašiti. Super. Dobro, a daj mi reci iz aspekta zaposlenika me zanima. Kako bi ti pristupio, odnosno što bi sugerirao ti jedna hipotetska situacija, da sam ja zaposlenik neke tvrtke, vidim da je šef u grču, vidim da je pala prodaja, vidim da nam otkazuju nekakvi kupci. Što zaposlenik može u toj situaciji? To je također, ako pričamo iz perspektive zaposlenika, isto poprilično stresna situacija. Dakle, i poslodavci i zaposlenici su se našli definitivno u neobranom grožđu, tako da i sa razine zaposlenika je prisutna jedna visoka razina stresa. Ista stvar kao i sa poslodavcima. Ajmo vidjeti na koji način mogu malčice, hoće se malo glupo zvučati, ali preokrenuti svoje životne navike. Dakle, da li možda mogu, ne znam, u svom kućanstvu srezati neke troškove? Da li mi zaista trebaju sve te stvari koje kupujem
ili mi je potrebno puno manje. Da li mogu sa strane možda raditi još neki drugi posao, pa čisto i da zaradim. Da li možda će ova cijela situacija sa koronom utjecati na to da ću ja dati otkaz u toj firmi i pokrenuti svoje vlastito poduzeće, pa ću cijelu situaciju sa krizom od korone iskoristiti da započnem svoj neki poduzetnički put o kojem možda razmišljam već neko vrijeme. Tako da, definitivno ono pozitivno što će se desiti kod cijele ove situacije je što će djelatnici upravo zbog te uzmrdane sigurnosti njihovih radnih mjesta malo će se osvrnuti, odnosno orijentirati prema sebi, prema svom unutarnjem svijetu, ajmo vidjeti u čemu sam ja uopće dobar, šta mi zapravo ide od ruke. Možda trenutno radno mjesto na kojem sam zaposlen neće biti financijski toliko profitabilno u sljedećih 6 mjeseci i ako išta te nekakav nagon za preživljavanjem će nas natjerati da počnemo tražiti alternative. To je nagon za preživljavanjem, ono što nam je evolucijski urođeno, tako da ajmo vidjeti u čemu sam ja zapravo dobar, imam li još neke kvalitete, šta znam raditi, koje imam talente, koje imam vještine, da li možda svijet ima potrebu sad trenutno za tim mojim talentima, za tim mojim vještinama. Ajmo vidjeti još nekakve alternative. Tako da, kao i kod tih poslodavaca, uvijek imamo puno više mogućnosti, puno više izbora nego što trenutno mislimo, a nažalost zbog cijele te anksioznosti i stresa i negativnog načina razmišljanja i medija i društvenih mreža, često mislimo da su nam ruke puno jače vezane nego što to zaista jesu. Ajmo pridodati tom zaposleniku da je uz to i roditelj, da ima djecu. To je strah puno veći, strah od rizika je puno veći. Jer shvaćaš, on neće tek tako netko tko ima djecu ići u firmu, osnivati to sve, tako pogotovo pitanje kakav je partner, kakva mu je podrška, a živimo pogotovo u društvu koje je kontra poduzetništva, to ne valja, to je loše, to je ovako, to je onako, znaš i sam kakvom podneblju živimo, bar neko pitanje poduzetništva. Što kad si roditelj, kako, što bi njima sugerirao, znaš? Tu, iskreno, nisam siguran da sam ti ja najbolja osoba koja će dati odgovor na to pitanje. Ne radim sa djecom i roditeljima, ni ja sam nisam roditelj, međutim, vratio bi se opet na onu početnu postavku tih otvorenih odnosa. Dakle, ajmo otvoreno popričati sa našim bračnim partnerom ili partnericom o tome, ok, šta nas trenutno čeka u sljedećih ne znam ja koliko mjeseci, imamo li neke ušteđevine, kome je radno mjesto više poljuljano, kome nije, šta konkretno možemo napraviti, koliko su nam djeca velika, možemo li im reći neke stvari ili ne možemo, mogu li oni shvatiti tu kompleksnost krize oko koronavirusa, jesu li to kikići koji idu u vrtić pa ih treba više manje zaštititi ili su to već tinejdžeri koji mogu shvatiti neke stvari. Da će dobiti iPhone, da će dobiti Android umjesto Apple uređaja. Jer će dobiti malo manje, kako da kažem, skup uređaj nego što su to razmišljali. Možda mogu i ti tinejdžeri se zaposliti negdje, pa čisto malo da doprinose sa nekom kućnom budžetu, tako da definitivno, ja mislim da će sad korona, ako pričamo o socijalnim odnosima, odnosno o bračnim odnosima, nekako mislim da će to ići u dvije različite sfere, da će se obitelji još više skupiti zajedno, postojaće ta jedna veća razina zajedništva, pomaganja i slično, dok s druge strane neki parovi, čisto i zbog samoizolacije, čitave krize, će možda shvatiti da i nisu jedno za drugo. Tako da će možda... Mislim, optimistično, da. Ali biće zanimljivo, biće zanimljivo, definitivno, i definitivno ta cijela i samoizolacija, odnosno period izolacije, karantene u kojem smo bili, se odrazio što pozitivno, a što negativno na romantične, odnosno na bračne odnose. Super. Ovako je svako treći brak je bio, u banani. Da nije svaki drugi, ja mislim, već smo dosegli Ameriku tu negdje sa svakim drugim. Da, znači korona će pospješiti. Živi bili pa vidjeli. Dobro, nekome je to dobro, nekome je loše, slušaj. Dobro. Daj mi reci, imam još jedno pitanje za kraj. Što čitaš, slušaš? Što bi preporučio našim gledateljima? Što bi preporučio meni? Ovako, od stvari koje slušam, nekakvih podcasta, dosta sam zapravo na YouTube-u. Dan za podcast slušaš. Dan za podcast slušam, tako je. Od ovih naših domaćih stvari slušam Poslovni FM radio, jer sam i sam urednik, voditelj jedne radijske emisije tamo. Također pratim nekoliko različitih YouTube kanala, primjerice, različiti kanali iz područja
primijenjene psihologije, nekakvi kratki YouTube filmići koji su onako zapravo i za opću populaciju dosta korisni i primjenjivi. Meni su čisto onako dođu zgodno da se prisjetim nekih stvari i slično, tipa ne znam, The Infographics Show, Psych to Go, iz područja baš primijenjene psihologije i slično. Od autora strašno volim i cijenim i baš obožavam Marisu Peer. Ona inače je psihoterapeutkinja i strašno mi se sviđa njen pristup, njen govor tijela, njen način obraćanja publici, način prenošenja informacija. Žena je toliko samopouzdana, s druge strane ulijeva toliku mirnoću i jako je stručna, tako da definitivno preporučam njene knjige i neke njene video zapise, odnosno javna izlaganja. TED Talkove također volim poslušati, tu mi je zapravo super kako onako obični svakodnevni ljudi iz svakodnevnog života mogu ispričati neke priče koje ono dobiju, ne znam, i po 10 milijuna pregleda i zaista mogu promijeniti nekome život. Osim Marisa Peer, također pratim i kanal Med Circle, tamo ima jedna baš klinička psihologinja, odnosno psihoterapeutkinja, koja baš više se posvećuje ovim kliničkim stvarima, tipa ne znam kako prepoznat psihopata u radnoj okolini, kako sa teškim ljudima i slično. I onako nezaobilazni oni standardni kao što su, ne znam, Brian Tracy, Zig Ziglar, Viktor Antonio iz područja prodaje, on mi je jako drag, ima svoj YouTube kanal, Stephen Covey, 7 navika uspješnih ljudi, mislim to su knjige kojima se uvijek možemo vraćati, to su nekako onako standardni i evo baš konkretno kod tih 7 navika uspješnih ljudi, to su onako svevremenská znanja u tim knjigama i ja bih čak rekao, ja sam pročitao više puta konkretno tu knjigu i uvijek joj se nekako rado vraćam ako išta da se prisjetim nekih stvari, jer su to baš onako situacije, odnosno alati i metode koje možemo primijeniti bilo kada i bilo gdje i korisno ih se prisjetiti sa vremena na vrijeme. I još jedno ime koje mi pada na pamet, Daniel Goleman, emocionalna inteligencija. Nisam toliko prije bio fokusiran na njegov rad, međutim sad sam počeo i više konzumirati njegov sadržaj i shvatio sam da osim knjiga koje je napisao ima još različitog drugog sadržaja na internetu, tako da evo, u najkraćim crtama to je ono šta ja konzumiram. Pa dobro, Sandro, hvala ti puno na podijeljenom znanju. Evo ja se nadam da ćemo nakon ovog podcasta svi biti bolji u kako bi se reklo, u nošenju sa stresom, sa svim situacijama koje nas čekaju, da ćemo biti jači, naravno, bolji i sve ostalo. Evo, puno ti hvala još jednom. Ja bih zamolio našu publiku da koji nas gledaju prvi put da se subscribe-aju na moj YouTube kanal ili da se subscribe-aju na moj kanal putem Android odnosno Google i Apple podcasting platformi. Hvala vam još jednom što ste nas gledali i slušali. Ja sam Petar, a ovo je bila 38. epizoda podcasta Dan za podcast. Vidimo se u idućoj epizodi gdje dovodim jednog zanimljivog gosta iz područja marketinga. Eto, toliko o tome za sada. Pozdrav! Ukoliko vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na moj YouTube kanal kako bi dobivali informacije o svim budućim epizodama koje ću objavljivati.